Amen. Praise the Lord. Yeah, if foi fatalo parte so from malo tato wali Yesu Kristo le metu la le fiafi. Yeah, from malo lava le se from mia from malo foi on sai. Yeah, faftele tu o leo te lole ni la o lan fai una te materia tato po kalame. Wa te le mai le fia o tala le Yesu Kristo to ona le nei from wana vili. Yeah, my birth in Western Australia. So, lea fato a te ale tu lai lima i le fiafia matoi nei Perth. Yeah, o te tono, yeah, ua a mata foi ona fia ngai malolonga o le fiafi nisi o se tata wa tinu u le ngata i Sina o Samoa. Yeah, ai via le tua o amai o le nea fiafi. Praise the Lord. Fa taitele lava ya I lau te tanu mai me se foi wompa anga le tātou pokalame le nei ya o te whatalo whatu foi le sunga le whatonu o le tātou TV o le Global Kingdom sunga I le whawhiangainga po le whaiwhiau ia Mikaele ia ma whatua ia Sarah ya ma lole se fumania ma lole au ona ia me se foi to tele niso tato maftanga lo fapena ona ngā lue runga le tato TV wale ia o ina lo pole tua po le folo ina lo pole tua ia to tele lava nisi o ona le tua lo fapena ona whaunga ina le nei ia alata ia o te fifia e whatalo fatuai ma loro ngā lue ma lo fo I le unusai. Yeah, o te lo leo le a tato wa mata ona o te tono telo tato pokalame ia pupu le taimi o te talanoa tuai wana tasele tu la o tato pokalame ia ai nisi o mta upu I leo mawhai ona au inatu ona ele lava time amen uni telefone se pokalame ia fale talo fala vai lo sunga le faya onga le tala le lo sunga unale ma lo lava le se fo mia ftaile ma futa mai ma lo foi le to atai nunga le tato pokalame ia ona o mato e fai sina tuai o mato time o te lope ama le fai le lima tu lana e va ai ia ni sila ia mātou pe tai tusam Samoa. O le tele ala o pokalame o le tātou a TV. O tele maua fole le temi o le live. Ai whatam whai ona o matamata ma whanongolongo ai ia ua uma le live ia ai ua ia ai malo lava ma meia lava ia pokalame nisi o ona le tua na o whangasoro I lunga le tātou TV. Okay, well, e telam tau po te fia tala no ai, e mawhai na atona e whaiona o so sone atua I se tasi. Ia, ai me se foi o mtapu foi wa umana o tala no ai mombua. Ia, ai o lo mwhaiona wa ai a pea ia lea whawhitauli o tātou o langa me se atono ainga me le tau o le marriage po whapuiponga whanonoa e whanongolongo I nisi fo I o tangata e masani ai o te masani ai ua fia lato ainga po le mawhitanga whapuiponga o te tea ia talo whai o nisi fo I o na le tua o te tea ia po le alava le tala o le afoli mafuanga ia ai o se me whanonoa I tele wai e mo I lava tātou te whaitawina le fionga le tua ma tātou mamlama le whiaua le tua e whatatau ia I tātou le ngata I le mawhitanga whalungali ia o te tono le ainga le ungali I ma le whanau ai o ola tūlanga ua tutupu ni pe fea foi lele ma a fia ile maftanga
whanoa ia ai o le teile o taimi sa au tala noa i le mta upu leo le whapoiponga o te tango tu ua ia uia o te tango ave a umalo tōlua e whai ma whateita inga fui lea o te tala noa tuai i nei mawhai o na maua se feso soani inisi o runga li ia o o ai ia le anganga fui lele o le separate po wa te so a o tala noa tula tasi le mta upu e se lo fie te mi o a o ngatu spa ia o le mta upu le o le marriage and family ai pepe e lo wa fa fine la titi e le mata mala titi le wa to se fu tasi tausanga na fa nau le taimi ton wa le o le mta upu le o le marriage and family si e ai va engo tuspa ia ma fai ona e mala malama le ia ma o onga tuspa ia e fa pena ona fesoso ani ya te oe i mata upu ma ale foi lea fa pea oe le o tala noa me tuspa ia a o lai tala noa me tuspa ia taipei o le mea le o le relationship i le metau o feusua inga falunga li i ia ile tūlanga foi lea whaapa ia ina. O te mana tua ia sola o whainga luenga le whale mai. Sa o iai te tono le pokalame lea tau o le youth to youth ale whale mai. O mātou la mātou te oe ave le whaalau loa ino o le whaamai lo le AIDS. O le mai, ia ma le whaamai lo le mai suka, toto maurunga, ma le pule le ola. So, o le mepito sili le ana whea ngai mai mātou yasola. I le whaalau loa ina po le whaamalamlama ina o a whianga o whaamaia, o le ngangana. O le ngangana, e mese al whaamai leo le 8. Mātou, e o loa se mātou tautalanga i mta upufoi e a whia i tangata i le siama. E a alo loa ma le tautala. E whiu a sui le ngangana, foi le whapea ina ia tau mawhai e whaamala mala mai mea ia tau o whiusoa inga, tūlo. Ai, e le mawhai a, wa whai ma vaenga, wa whai ma tāi o na mala mala ma whiau. Pea whai tātou te ufiufia le ngangana i se tūlanga foi lea ona o le whaaloalo, ia po o upu foi ia nei te wa a whia ai, ia nisi o le whanau. So, o le matua whainga tāla, le taimi nā, o walo te mana tua vai taimi o le iwa se fulu, te meo whainga wenga le whanmai. E o whaila le tala noa ina o mta upu ia tala noa me tuspa ia i tātou le tūlanga ma ale o ngangana ma vaenga tātou te mawhauwhau ai. O inala le mea e le mawhai o na o iai se malamla maanga whal tangata i le mesane mele o le vāwhalunga li. Mesane vāwhalunga li. So, e su e le loto le tuspa ia a mese lava le amatanga mai o le tusia kenese ina ua whai le tua ia atamu ma eva. Ia, o le manaia ia o le mea nasa, o le manaia ia le mta upule le tala noa. Pe a whai e malama lo ma whauwhau ma aua e te tama whai fole le whapea. Ia wale whaaloalo pe wale ma whauwhau ia le tala noa. Langa, ai malamlama foi le tūlanga le sa waliti a polo foi le au mai le mea tau o le whaoso songa foi le tuina nau le tinu. Le pa ua le tangata. Ia o inala le mea te iloai. Ia po whea mea sa iai le mawhauwhau po le fina ngalo le tua i le tangata ina ia uruola. Wai tau maua mai ina ia whanau le whawhine ma ia uruola ai ma le lalolangi ma tumu le lalolangi. So the seed of the woman. So lawa watu si tūlanga fuelele ina ia tatala ai lo ma whauwhau. Ia toi fo ila lo whamtalanga i tūlanga
o le mafutanga falongali ia wa afia mafutanga falongali le tūlanga lea o le whaamalia ina o tu e lua o le malia le whawhine o le malia foi le tamaloa i se tūlanga e mawhai ai ona maua le mea lea o le malia o le loto malia le loto ia mawhai ona pule le tamalo le tino le whawhine pule whawhine tino o le talana paulu le to e te lua whai poi polo malauto o lua e avea o lua matino e tasi tu me se tūlanga whawhai ngofie e malama le lei o malie o le tamaloa o le avea le whawhine lea wa e whai poi malauto o lua e whapena ona tatala uma iai lau loto. E o fo iai lau tino. Watu inatu lau tino i lau to lua. Ola i tūlanga i mta upu lea na utala noa i lem e whaingofia ona pa wale tangata i le mea ta o le tuina nau o le tino. Ia tuina nau o mata fulele ne te ia pasi i fo ia le teine vai ato te malo o manga. Iesi. So, e te tupu mea na pe awhai e le malama le lei oe le tamaloa i loto o lua i tūlanga lava e te tau ona malia i lo loto e whapena fwoi lalfa fine i le tamaloa le mera le whamei paulo ia e le toi pule oe i lautinu o pule ai i loto o lua pule ai so e pena gatu loto tamawhai o te talanoa tu se tūlanga whaingofie e awane i whaingatalo ma whau te iloa nawa e maua mainam ta apula tanoa toi langa. O risi ia mafuanga wa te ai ia ngari. Ona ua whaile whaapau liuli ale tamalua. Pe ua whaifoi whaapau liuli a whawhine. E mafua ona whaapau liuli langa. Ele o malie lava ai. Ele o malie lau tango. Ele o malie lau fusi. Ia, ele o mali e alo roto i mea uma. E mafuai ona e nanau i lesi whawhine, po lesi teine, i e whapena foi le whawhine i lesi tama, ma lesi tama aloa. So, o pela o whai atu. Wa umana o tala noa le mta upu le mo bua, leo te mana tua o tele na o tala noa tu mta upu le a wha leo ngali, i le vā wha leo ngali. Mai o leo te iloa sa o tu ina atua ia o malo tolu e whai ma whaataitai na langa e peano whai atu o le mauru ngāli e le i le nei o le mauru ngāli i pe ato e tuulo ma whau tua i le teimina ma whai poipuai e tele na ma misa e tele na ma whaesesea i langona e o foi la ia au ne nā vai taimi e ei taimi o te vai lo tolua. Ia e foi taimi o te vai e lesi lo te tautara sa o atu langa e peano whai atu a whao ngā ue le tua o te tala noa mta apulea langa o mea lava e ono te ai maua ma ono foi lea leanga ile ma maftanga sa o whaia ele i aila se mea foi a lea ua opa uai pe ua o le toe pe ua isi me fole ua o le wha maone i lo tolua ae sa o whea ngai ai ma toftofonga ma whao songa ae i le maua ia vā fole le me tau fole le ta ua tātou o fua alu tamalo i o fua fine alu fine o fua e leila se me whapena tupu ia maua lo te tano atu i le whamaoni. Ai o le tūlanga i le pei ona matala noa i whapea ia. Wa uia ngā walu kawhau e le iase mea lolo ma whau. Wa o e whiwhia ke le kawhau iaso la. Wa lo te whai atu. Wa o e whiwhia sa whai le mati chei Malaysia o ngai o i Kalaisteti. Ia o le mati chei la. Ia o au ke whai. So,
a wala fai i mati che ke rengo ka kai fa ponga was fangau a maka kwes falele as konga so umma mai ka kanga isi kai ni ole po ole ba bea la sa o ke sa una a la sa o ke sa ka uno ua o lo to lua la ele kai kai pole po fene me o ke an wai ai ole kai no ke sa wai se lo tala no po sa tala lo to lua ia a mata lo la ele na ma pisa pela nga fai aku tele a mea na o sao mai ai i le tūlanga te tau ai o na mate te amalo tō lua ai wasa wai masalo lava na sila fia leia le atua ia au malo tō lua i le teimi le nei i ne mawhai ai o na a vea la tala noa ma la tau tala e fesosoani si ungali danga o te wa tele ungali i wa ma counselinga o ma ua leo wa fai ma fesosoani isi ungali ia ua tau bawa le mele o le te ai o le tele la o ungali ua ma se fea mai ile divorce o nga wa ulu ia se fa te inga wa mfai ona o fai ti ai ai pe no fai atu e la tala mo bua a fai te lua misa a fai te lua fe soi en fe se ma tu ai misa ele se le anga le misa ia lua misa ia lua ona fai le mele o le disagreement in words ina ia mafai ai ona ai o se tūlanga folele ua mala mai lesi le ta ua tātou folele o le misunderstanding mafuai ona femisai lola na lua misa po le upu alafu atu foi upu au mai lo to lue te oi ia toa lelei ina ia mafai ona malama o le ale mea le o malama lo to lue ia oi ala foi le mea le te le o malama lango disagreement mafua mai me foi le o lai te loe sao aele o sao mafufau o fini peila ono fai atu mobua o le tele o mate misa malo tolua ua fai mavaenga foi lele ua matua i now type ua liusua vai ilo o loto i se tūlanga foi lele sa o le malamalama i lo tolua ia le lau tala noa tua i le mta apu lea ai le o se mta apu lea o le tato pokalame le aso nei nei mta apu i o te fia tala noa tua i nei ia mawhai o na lui ta wina ai tato ile fe awa lea o le awau te le maa ile fe awa tala lei o se manatu ina ia loa whaasoa loa tufa loa ta lai ia ma loa fai loa atu le fe au le tala lei so se tangata but ia te au ia pe ono fai atu o le tele tangata ia vili mai ia ua mai sifo tangata ia o loa wa te a temine mai maui pe ono fai atu isi unga li i koe tiki a kekea o le mea ia walu fafinge ia kamaloa ia la fo fai langa fai unga la hanu fo ia ai inga ua mafaila o nga maua ile mavanua o te mingi lau koe mafuka lau koe okay langa foi ile me totia le ia te au ia me se o tolua mafai ei ona matal no tangata a fai o ile a fai o le te fafonga mai o lo o ia lau whapoiponga pole lua mawhtanga whanungali i se mta apu te lo te ai. A fai e te sila fia ma loa maua lau saswani e te au. Ia ile mea lofa le atua le wau mai. Ona e tangolola ile private message mai te au. Pe ona ofa ilo atu. Ofa mwana Montivili lo ingoa i lungo o le Facebook. E nei tangata i wala to kongeki mai e kia. Ia, wow, pulea oe, o tele o whapea atu, a mea la, o awe mawele tali. Ma o foi e mawhai o na whaia. Peo na whaia, o le whaunga ino awe le atua. Ia, o se mea na o iai lo o langa. Peo na whaia, to tele tala noa se mea o tele i whaia.
O te le tala no fo se me fo lele o te le I o iai. E pe fo o le pokalame ata tau le le afiafi le nei. O le pokalame o le mea lea o te whaia. A wau te le ma. Yes, I am not ashamed of the gospel. E wā lote e ila umul mau e umawhai atu na tupu laso nei. Ai e peo no tala noa tu le vāwhau ngāli I talo whai. Wa tata wa o ina le fe au ia o le alofa fa mangalu o le no tsai o le loto mawalalo po le alaba wa tata ulaunga ina wa tata utala ina wa tata wa vatu ia upo le o te spaia ile fa pena o na fama ai o le alaba tupu e la unga loto fa mangalo a tupu lava le ia le loto fo ia le famolunga ia ma le loto fo le e mana o ia sa o le mafua mai ona ele o ia se me fo le e te talia se tinga e te talia se ona ina ia fa pena ona mafai ai ona fa tino e tatou le mea lea o le fa mangalo ia o le ala vai e tatou mata ma le foi o te lo me lunga Facebook ia le foto mata tatou paloka a tatou ia o le language e lunga o le Facebook matua le mafai ona fa ali mai ai se ngangana tatou te mawai le meta o le fealo fani ma le fealo lo fa so o le mena lo te fai atu ai wala unga fa fia le ono sai ia pero on sai yopu ia ai le fai a un tato on sai pe tupu se pe pase pom so pe foi la le mela o tato la unga fafia le mela le maftanga falunga li I tulanga pe ona ia au wala le tua ine mafai ai ona tato maua le file mu ma le lei a inga ia ma ai o lo tupu pe le meta o le te apo le divorce meta o le broken relationship, broken relationship or a broken promise. Ele aka waka sa mo le broken promise. So afa pe o te total nom ta pula. Ya alona winga ele mafai on avatuengi sin ta apu ye o te mena o te talanoa tuai. Are you okay? Are you okay? All right. Ona nei aso lua nei o la waso off nei I la wia rasta I le ngalwenga. Te I ua vili mai ia le matau pule pen whaiona ua watu o te fisoswani ia. Al matau whale tiuru anu to apisi ia o le vai aso mulimuli nei o le school holiday ia matau nei I Western Australia. So e pisi la mato ia o nei na fai ai la fono ma la u fai au sosani ia ua ngau puku mai vai asole tia nei ia si tama Mauritius lea sa fai atu ma pokalami ia o lesi lea u assistant pastor I kokongo le mato e kalesia ia na pukla le ma kofe ana nei ana leila ona o la uia ia pokalame ina ia mawhai ona o tala noa ia I lesia o whaiwhia afsoswani le I tono le kalesia ia po iaise mea o ia I loa e te tau na whautua mai te au ia po la fu se mea e leo fia ai. So this is how I go. This is how I do the church. Ia a vea solentia nei sa whai le maa fono malesi foi au whaiwhia afsoswani ia o to ina foi o lo o te tono mato I kalesia na te fautua ina so o malma fono male to ina mato I kalesia le o mea nei ai no faila I sia u faifau lea e vavele ma fono pe amatasia no to ia te fainga wenga ia umana ma fono umana ma kofi o wan lo fainga wenga o la client ele sa client se foi ele o se tangata masana o tielu ai o se tamalea
e fau la vai na lua te oti lo o kila le manga e sele a kolonga me fapu makau trim no o nga lela alu I falangi fa mailan tale ta e me faina e tango e fapu pula aba ma trim lo ululanga o lela walu I falangi for 2 months o te alu o te savali I'm going for a walk, a long walk in France, in the south side of France. So I forgot the name of Picoleano Scamane. He's going to take a long walk for 2 months. Wow, it's a challenge. I also me a phone for your fire. E la kikila li pe amale lua balu ia late 20 or early 30 le makuo le lila e mai tau mai la tala le fai atu e pe no fai atu o la ngal venga le fai tono le falo tiu o te tala ma o te fa soa fo I se tangata fa tau Yesu e le o tangata uma but ai o mea ia le tele no tango ai pe o te reach out ai I se olanga po se loto stangata. So it's very interesting the way I heard his story about going for a long walk. O te fesilia tu ai o e faia mo se tulanga folele me ka charity and fayonga nga raise a fund folele mo si tangata pe a fametatam tino. I just go for a walk, and this is something that I was looking forward to it. It was a long plan, and now I'm ready to go. So kai aula le e kamikitila ola wo kam faia ko ngeki ya lo mafau kamikitila pe fa la o kangolo la e sui le subject o le matananga lo fekulo mangaya lau ko po le afu semia para ile me lau te fi faia tu e te oi ai fa merko me ki ia o le ale mea o fekulo e te tali tonu ile tua e te ai awala le fa ila pulo le kusi e ale I love Jesus vatu e te tali tonu le ngole ia kono kusi lo li melo pulo le ile ngo Yesu ai akakami hiki so he didn't say anything ia o kango fekulo o le mea na la ale fai e te mana o mia Yesu ia kami kiki la ngele o I didn't pay attention for lele la tala no atu wa lewa lo fa longo mentamiti lewa tala no atu ile tua mata o tu Yesu ia o fa yatu lo ile story no fa longo ile tama loa na ia fatu ina lele koki fo lele ole savali ile fo lele ile mamau fo lele wangala ke kilomita. I just mentioned the man who walking a long distance and he was interviewed by one of the journalists kamalo fo lele ngafsile kwele le kuskala pe yaise mea nga mafai o nga slow down ai nga ia ile taimi sabadi ai nga kauna fa makala le kamekiki nga ufai ai o ka malo le ele I mafai o nga afia lo nga mafau malanga sabadi po langa ise mea nga ba ai o na mata it's only one thing can slow him down when he feels something stuck in his walking shoes. Pawale me mafayonga slow down ngaya. Pa ia fa longo o yesinga o ngonge la kiki ko kongo langa se vaele le nisa vadia.
wa faila la tala ma ko e kam fai a mai ia Yesu le ma kanonga le nga o fai maybe o mele la e alu ai o I falang e ke savali ai maybe e wa ma sangil va ai ko nga va o ame umma e ongo folea slow down ai lau savali ai masalo se me folele eleva ai o mata ai e yailo mafau you will think about something you can't even see, but that can cause you to slow down because you can feel it. Yeah, and maybe something from your shoes, inside your shoes, maybe a small rock or even a little sand can cause any pain in your foot, or maybe something in your mind intercept you on your way, it can cause you to stop or slow down. And let me tell you, o failo kam gikilea, o mea ia ke mafaufaua I ko kongo o lo lotoma e ongo a fia I lau savalinga lea, a ele mafai ona tuuina ya Yesu, awai ele o se mea leva ai o mata o le mea e te mafau ai a ele tu wina ya Yesu ele mafai ona fisosoni ya te oi. But let me tell you, you might need someone to help you on your way when you walk, but you can see around there is no one you can turn up and ask or call out for help. But remember our conversation, because I'm giving you this name Jesus because you need him. O fai o la kanangole o kanwai. Maybe ke savali e kau se me folele o mafai o nga fa vai ngai oe po se mafau ya te oe o slow down nai ma e give up le tau nu ulau savali. Ai e mana o mia se sosoani. Ai te va ai atu ele ai se te vala au wai ele ai lava se meto e te ono mau e sosoani. Paua leo le ingo te mana o ia te oe e te mana tua. So I say to this young boy, so this is the only name. I want you to give you this name, whether you believe it or not now in our conversation, but let me tell you, you need Jesus. When you go for a walk, when you go and you arrive in France, in whatever place, and whatever road you're going to take, and let me tell you, one day you will struggle. You know, one day you will struggle. But remember, this is the name that I'm giving it to you. Ole ngole Yesu, ye emanatua le ngole Yesu, le taimi ete stakai, le taimi ete struggle, o lo tana noale, lo te tana noale tame titilea. So, o te lei tango perafea tu. E ito inga tana noe, mwhaiona e tana noe tangata whapea, but and from whatever angle ete amatai ina ia lelei le whaalongo le tangata. E mawhai ai ona o le whiau pe mawhai ai ona talia le suafo Yesu I le loto man mawhafo tangata lea. So pela o kamikiki la pe o veako e whaidang aba. So I let him lie down on the chair. I say, whainanga, ke longa mo inga makaka mai kiki o la wa makanga whaila u ngadwenga fole le whainanga apa. Alu lo mala ula hunga. Ke loa. Maua lo male vangoa o te kaila ngoa ai. So I talk and I was kind of preaching. Ili kamai kiki le. Nel kami kikila ngal mo ingia. So o kere popole po whaalongo pea. A o lawa whaila unga wenga. Le kengi le peonga whea ku o ngei o lawa so off. Ai na o walu o na wa ne vili meile mako pospe whenga o wako fsaswani. So o inga o loa ai. O kami kikila. Lela alu o I whalangi savali ai. E lua maasinga le alu. Whamika me ke lua maasinga le la alu e whailanga savalinga le.
o se mea o sa tu ulo na loto lela. Masalo si la fia le tuole ta maititile. Ai ua au mai au le tua I te tonu o le whale tiuru. Ina e mawhai ona o tautala le tamaititilea. Maybe on his way to France, or by the time and the day he will start walking on the street or on the way for his long walk le lawhai, e ona tupu e se whalavelave, pe ona tupu e se mea tamaititiva. But at least, e mawhai ona ia manatua au, e le teimi lea ona o talanoa ia te ia, e whatatau ia Yesu. You will never know. E pengo whai aku. Pauanga luenga tātou e whai, tā. Pauanga luenga tātou e whai, tā lai. Pauanga luenga tātou e whai, whai loa. Awa lama e te mā, awa te mā sarsalo, foi lea whapea, ia, ai longa e kakauanga o karangoa ia kangaka ia Yesu o ia le lalu malanga le lalu fea maybe ele interesting ele interest le ile la ula tanoa mele no ke faia kuai awa ne I vau ia oi e te whai loa Yesu I se tangata pe a whai atu tangata o au le la walu o te e sa uni la tau tonga o au le la walu I la holiday wa ule awan pole alava le mea le la anwai and maybe e alu kangakanga e yaile mai lei e pia polo e fo le me staka kangakanga but o lautala noa le ta utua Yesu because you believe that Jesus saves o e kamo mai o Yesu nate laveai o Yesu nate faola maybe e alu kangakana was struck off le se mea na anwai. Wafia maua sefsosongi and then he remember you. Then he remember your share. He remember your talking. He remember the time that you had that conversation and then you mentioned the name of Jesus and say, let me say this and let me tell you this. I want you to go and take Jesus. Or whether you don't believe or you don't remember Jesus, and whatever time you may struggle, I want you to remember Jesus. Just call on to Jesus and say, Jesus, I heard you from that guy who cut my hair. I'm struggle, and I can't even go or find any way to help me. But if you are real, reveal yourself to me. Maybe that guy or that father or mother or will talk like that. If you are real, Jesus, help me, save me. Masalola or the taimina, that's a turning point of that person from whatever life sa olai ai ina ua fai loa la ya Yesu ai ina ua faali la ya Yesu behold e suia le olanga tangata na bema fai aku e leilo e ka kou poleane mafuanga e leilo e ka kou poleane fapungai e leilo e ka kou se mea kupu ilumatu. We don't know. Only Jesus knows. He understood and he knows everything. O tato lumanai sila fia le tua. Ai pauanga le mea taun tato whaia. Ia e whailoa Yesu I se tangata. Ia e tau Yesu I se tangata whaiai. Awete pupole, a whai te leta tonu nei, a whai te leta lia. Ia o te manao ia e manatua le ingoale o te whai atu ai. I le taimi e te pua ngāti ai. I le taimi e te pua ngāti ai. Ngā tau e nango ko kelo kākou. Whakoa manga kua Yesu. Pe awai a kol pomori mela e ku mai luma. Wei nāne mea e manatua e lo tangata le fiua e whai atu ai pe whataringa tuli.
Fiwa tala no atu, I refuse to receive, refuse to obey, ignore e tangata, ai o le taimi e whea ngai e ma le whaafitauri, o le taimi e whea ngai e ma whaingata. Wa fiwa au kilo i lesi piko e le heisesi e ongo valawai. He called up to his friend and his friend can't even answer. Or he called up to someone else and no one listened, no one answered. And then he might be remember you who share the name of Jesus. And then that person will say, Jesus, I heard about you. If you are real, reveal yourself and save me. O ele whenga wenga, e whaia Yesu, ele whaia oi, ele whaia au. E whaale la Yesu, ma whailoa Yesu, ile tangata, na laisi la fia. Maybe that person, by the time he turn around, he will preach the name of Jesus. Maybe he will come and help someone else. And maybe, or if I au kangaka ngā pe au ina liliu. Maybe o se whaia lia po le alawa. Pawale mea tātou, ia tā. Pea no whai atu. Awa lava te whailonga ina si tangata. Pe te wai atu tangata o le whawasivasi. And the funny thing was, istama titina disabled kamekiki slow lang tautala ngā lako whea ngai. Ele lotu tamatiti. E sao mai Victoria I mepongi. Ai le taimi na o na ba ai tamatiti la pulo when he said, you love Israel. And I turn around and say, why you mention Israel? And say, your head, do you love that name? And I said, yes, I believe in Jesus and I love Israel. And that's where I start my conversation with this point. Il kamikiki le pe kau le atotoa le mami. Ia ngofo menong ka mama nong ko finge fo le. Yang whanongo longo mea la ia le lewa matanga ma tata nomlo tali. See, esa vaenga e mawhai ei ona mata se lua tana noanga. There are so many different ways of how you can start a conversation with someone else. But wherever you can talk about, whether you talk about rugby or you talk about business or you talk about your country and where you're from, but there is somewhere, somehow you can change the subject and mention the name of Jesus. Ole tele ia o wala I mawhai ei ona alu le lua tala noa. Ai fo I maia whai uia Yesu. E kele loa, maybe o kangaka ngai lai kalangoai, o langa misa marong ko lua. Maybe o kangaka ngai lewa e kalangoai, o kai au pule lo gola. Ele loa atu e tātou whawhitau. It's amazing when you talk and then you hear someone telling you the story of his life where he was struggling for better life. I tell you now, was share mali tangata na ya o matatala melono loto. See, ele loa, ele mafaila ona o le tulanga na, ele fai foi ona maua se failo inga po se tala noanga whapea. Pea fai ele mafai ona e tautala, mai tala noa. You know, pau ale mea ka koe fai, ngale kaua, ngale whaasoa, o ka me kiki la le ngo fai a koe le alu tae ao e fai langa long walk le I whalangi. Na umaloa, o umana na o whekulua, can I pray for you? Ala ngo fo ka me kiki lunga nufua o kiu. E fa meka ka me kiki, yeah, of course. O te talo loa, pia no vei atu. O te le maa e fai le mea le te tono le. Ma le papa shop, matou whaletulu, matou shop. O tele tangata o te talo ai te tono whaletulu, ma o tala noa ai. E pēr veatu, o le whainga whala te talo, o te tamu whai whala le mo ingi ma, e whaela te talo te pipula. Ma ele whapea whai o te talo, se te talo leo kele ma, ia la longa o ma mea kangaka ma se kakalo umi. No, just a short, simple prayer.
Ngalo wala awa le tua alofa mai tangata lea. Let your spirit moves and work in the heart of this person. Lewa uma ona e tuina yele upi. E ngā lua e le ngā paia. Ma whapena ona whaile ngā luenga ole. Ngā luenga whaola. So o lau na ia ngā lue. Ma pena whai atu. E tele au wala e mawhai ona o whaia le ngā luenga lea. Mai e le whapefole le o aso uma po tangata uma o te tano ai. No. A whai e to tasi tangata tano ai le aso. Peto lua, peto tolu, peto fia. Ua mo malia whelo rota mo o fia fo. A le ai fo se tangata tano ai se aso. E te le aso. A e leo se mea fole le whapea. Na le alo le lotu ma le I le falsa ma fa longo ma te longa ke al falsa nga ai kama fai fole le po fe na ma me ke anwai po fe fole me etayai. But if you feel like sharing the gospel to someone else, awala ba ia come fai e fai longa e fai se kami se kasi po se aso se tasi. E to e fai e lesi taimi, e te iloa. E fai a ua e fia ai. Ai, ua amata foi o nunga luela nganga pa ia te oi. Ia, aua te popole e leo tūna fua ia tātou e le nganga pa ia. Pe a fai o tātou o tangata ua talia ina le nganga pa ia tātou te ngā lue whaatasi ma ngā luela nganga pa ia I te tonu ia I tātou. So, o lau e na whamalosi peonu whea tu, o lau pokalame. Ia, e leo se pokalame a mela o te o ina ile le tuspa ia. Ai anim ta au po e mawhai ona o whai a foi lea e mawhai ona o fsosoani. Ia, e le ane mela a bao ia I foi. E ile ka mai kiki le ngofo I lo whale keni ngai. O le ka mai kiki lea. Ole afa Samoa ai vai e palangi mo kwa palangi ka me kiki ai vai e mo kwa le ai en falling Samoa volele ai o ka me kiki sa mai Brisbane olona tama ole Samoa ko elau kalale ka me kiki olonga kama ole Samoa ko elau ai olonga kinga ole Australia. So kama kiki la sa my Brisbane. Ole, this is the story. Ole tai aula sa salente nei. Na tala no melo tulu e tia. Pem whaiona wale piki mailita mai titi o lai tai le city. O lai leita tonu ole McDonald. O lai estak ele ise me no fuai. A lai nga lele mai Brisbane neighbor. E sawile il conference alle Victory Life Church e fai lei nei amato e fai nei Perth le conference alle Victory Life o le lotu le Victory Life o le lotu alle tina foi le ta o Margaret Court o le larka ke ngisi o le tina le ta o ai tono Australia I le kalonga leo kengis. Ia kere mi sampingi. So kalaanga o le whawhingela o Margaret Court. O ia lai ona le lotu lea po le umbrella lea ta o le Victory Life Church. Ia ele mamau atu mātou ne me whai ai. O lea lai sa welita mai titi lea il conference lea. Whamaila loto lua. Na saulita mai titi tau nu mai le po la stona. Ai le fato a maua fsota inga ili tae ao le sosa. Mai la pen whono wale piki mai le tamai titi fule le o le se mea no fwai e whametala loto lua. Tangata nga vili mai ei o se tasi o le maa whawhine lewa movie sini. O la life so tai mai le wall tamai titi lea ile isi whawhine lea isi tina leo mato I ka le sia lewa movie sini. Ai whai el tina. I'm not in Perth anymore. We are in Sydney. But I will ring my pastor if
he can help Kima, o Kima le ngos kamikikila. Ia, o le awalana na faso tai me loa ia si tinalea matu kale sielo mo sini ilo to lua. Ia whamatala so o walu lo piki. O el taimila no one way when I was on my way to pick up this kaya from the city, I was praying. No tatalo mo faile tua le tua. O leo te alo e piti le, lo ke alo e piki kangaka mai i Melicity, ai o ke le ilole kangaka. Ai wau whalungu, whamai, o le kangaka lea, o le whai evangelia. He is an evangelist. And he's coming for the conference of the church. And I ask you, Father, please, let me understand or let me know of this guy. No te talo le tua. A whaio tamatiti lea o mai e nofo mawhale. O se au na ia te ia. A o se mea foi mawhai ei o na whamanui ailo ainga. Ia whapena o na whamamlama mera mawhawhau. So I went. O kaungu ula le siti o kaungu vili. O veku, Kima, this is Monty. This is Pastor Monty, so I'm here to pick you up. And he goes, yes, your wife rang me and she talked to me that you're coming to pick me up. And say, please, can you come outside? I arrived, but I can't come out because there's no car park in front of the McDonald's. I go for Mekamajiki. Okay, let us have. So I ended up parking the car at the other spot for letting fire no usavali to tono le McDonald's. Ke lo menga kup. Ilo ma fau. O lo ke expecting se kanga ka folele ela eile o ke waku os kanga kai pe yo o folele e wall dress mas kanga ka folele ta fai o io se au na le tua. Ia po ia fo se fai e ngia. O lo la ma fau. I pictured this guy as a very respectful person with the clothes and all the outlook. What's sa vale to tono le McDonald's ke va au va aiso. Ele mas kangaka folele o loke va ai folele se folinga fai au po se folinga kangaka ole au na le tua. Ai ke o vai ku kangaka e fai langa pini. Le efo le ala o le umelu. Ia ai pulu folele ai vai I keninga o le kakongo o le ri le lo sa pi. Nga o ye ke au ko nga ba ai nga folele e peye ba ai mo lalo. Pe ke vai mo lalo ingo wo ba ai ile ri la flaku. He say you Kima. And he say Monty. He say yes, it's me. He say yes, I'm Kima. Ava ngaka e rasta ngaka. E va ku pe o nga ofo la fa langa short. So ele ma se folinga folele ka ke lo ayos o se au nga le tua o sa. Ya maolo ko ka vale uma mai o aulangi wa ese aulangonga ya ya va veamo ko man kurka la pe kala ya ko ponga me fe fulele a savali me ka monga mama o fulele ya fe kuleya suma ilo wa vale ama savali me ska ke vai a kuai ma sai o fuma fe ku ya ko mo foi so wa va venga o mai ke aule le upunga kuspaya Ya, ai nga o koe okay ya, ngo koe fulele wo so mai ya o nga lo fama inga wo vai ka me kikila fa ku lele uminge ka wo mai ai. So we talk. Pela nga o fa ya koe cut my story short. Lele ngo fo ka me kikia mau. Ya. Mako mai lo la sama ko wo fa sama ko. So ka me kiki fa me ka. Well, where shall I sit? In fact, just sit anywhere. So you can sit next to me. Yes, I'm going to kick off for pico ilumon fuore, iluman mangof. Yo mai mako e kale si ke longa o kilo mama ko e kale si ka me kikile po ile ka me kiki off. E faile la faile pin yo ke le fai a vese longa pin, o ke le fai o langa skafu manga off voyaye manga show. Yeah, it was very rare for lele
e koinga kangaka whapea i mako ia kalesia vai unga and plus o whamangkunga nga whainasa ia o lae suki aku isi ma ofu lelei aku ma ofu papa ia fuelele ma ia ba ia ku kame kikile mo foi lumole i ku kongo farsa so failo le lotu o kame kikila inga wo falo ia o se kame kiki e fie tala Yesu fie e tala noi tangata Yesu e ese foi langa ia skaili e ese foi langa ia tautala o nana mena na mata foi na o learning ngai si me fo si awala bana I fa peta tau fe au fa peta tau e popoto le upole tua we are perfect and we are totally okay with the word and the knowledge and the wisdom and whatever pe ka ko te fa winga ku ngai lo iskanga we have to be careful and we have to be very mindset with people e kanka ko loa ona faita wina I tangata ma metaulea o le discerning spirit so faila la tala tame titilia ma olo ma lanchi o fekula e umara loko ia e ke ngofo ia ke au ile veaso akoa you're not going to go somewhere or find any place to live. You're going to stay with me. You got the room in my house. And wherever you may need, just let me know. And I will take you to the Victory Life Church. And whatever connection you can find it there, I will help you until you're right to go by yourself. So, maolo malanchi le ila sa o le malanchi la o le uo lo kuai kuo isi kameki o le kala ngoma ai alo ke vai ku na kamare o le o kilo kameki re ku o le ke ela o ke ai ke u fai lo kamare kameki re ku hey fellas, do you know God? Did you go church? Yeah, wow. Yeah, I just want to be quiet and listen and let him do the work because this is the first time lo follow lo kamane lo approaching ya tangata. And let me tell you something. E ofo ila wia ia fa soa mala wia ia tala noi tangata. O te le maua foi le mea alofa le ka me kikilea ilanga approaching o kanaka. Mlanga ia foi kanwa. Si, awalava nei whapea tutusa uma tātou mea alofa. Awalava nei whapea e tutusa tātou whainga o le kalesia, ma le lau ngai na upu, ma le whainga ngā ruenga tāla I pule alava. Ni ai, ese ale mea alofa I o abato le tua I te oe. Ese foi me alofa o mai le tua I te a. Ese foi me alofa ave le tua I lesi tangata. E mantua tala a Paulo I me tau me alofa le nganga. A walava nei whapea le lima o e mata. Ia, e le kaikaia walala me alofa ia. E le kaikaia ta wala ungalwenga ila ungalwenga. A wane whapea tu I le isu I le talinga. Ia e whakawaa o e li karinga. Wa ule ma ngapa o lai oi. Ia e whamei karinga. Ia e whawhianga e la ngonga mea pe a whawhianga malimanga. So, ole melo te whita no tuai. Ina ia mawhai ona I loa le tātou. E le whapea e tutusa le tātou whainga ngā duenga le tua I te tonu o le lotu. Po fafo, po le alaba toi ngā whainga e whai ai, e mantua le fivefold ministry, o le perfeta, apostolo, ia o le whaivungia, o me whiwhiau. So, e le whapea lai, e tutusa uma apostolo, e le whapea tutusa uma o e le whapea tutusa uma whaiwhiau. E whaifoi o lou loa au ia I laungan wenga tā lai ma lou whai atu o experience I le tele o tangata o te tana noa ai. Ma le whaingo lau fo I ata noa. E le tamatiti lea, peo no wheatu. Tamatiti lea no fo I ama, I le no fo I au.
na umana ai te tonu umana ia approaching ia tamaiti ia sa ia fai te tonu ai mato mai fafo e fatau ne ma skulini me tau le asai o la manofo ai pasi atu lolo ngani isa te tonu le o le fale enga o lo ngari ila le ai sava ai ile ile sava ai ki mai ko kongo le fale enga le o pasi nga pasi ku afa mai fine ya maua have a good day guys ai pasi ko mare ko inga ko luol fingele avaya ko si yo ai kima wo si yo ai kama kikile ko malo le sava wala wo le fasili ya polano pe po yesimo tu. And then he say this, wow, that man there has so much pain in his leg. And he is struggling with that pain. Pawanga upo kima le whanaika. Waura, o whakaria pula lesi move kima. Ile umia, ai ku lunga kamaro, ku ai lunga kima alu, la ai or ka vale lunga riga. See how people got the spirit and how the spirit moves in him or manifests inside his heart and his mind. Kuwa lunga kama kikila sa vali loi o ka vale lunga rila. O fa perku. For making I will go and pray over that man. Wa ka maua mai na nango ka koa ka koa ia puala e ku mai se ko inga fulele mfesa vali a ole lo e ka ko e mafai on ka ko fa malo lo mai ile lo e ka ko ole tatalo e mafai ei ona nga yoile mana ole tua e fa malo lo e se tangata ia masalo a ona e ia te oele mele ta ole doubt le mele ta o le falo tolo lua ne te we tu wa te talo ai le malolo sesi alo le nai te o le mele o le ma fo le ne te we tu wa tu fa pe te fa tangata na let me pray for you, let me pray for your leg, let me heal you. Ai te wa fa metangata ai te wa fa yatu tangata na yawe go away, who are you? Maybe o la ngona na e bao iai oi lo tu nunga e faise mea. Na nga ili ma fawfolele ne te wei alwatu. Ai te e mai le tangata pe tu loa ne te upala vale mai se si pe alanga. Wa tupu ia tau mena, but ele ma fai ona tau fia ia. It was nothing to stop me when someone refused or someone tried to fight against me when I approach about the name of Jesus and talk to him about the gospel. So mela veku ele whainga ka ai o se mea apalai ele lo loto apalai le meta ole you are so confident of your calling and you're very bold about the message and you love Jesus because you understand that Jesus changed your life. O mea ia wa sui e ailo o langa. O le te mana o te mori mau me te mana e whai atu lesi tangata. E pēno whai atu. O tele wa venga o te tupu e te au. O tele foi mea o te tupu e te au. O le mafuanga lea. O ou le ma. O ou le fefe. O ou le pupole. To le ase mea o te au pēa au tala noa. I le suafo Yesu i se tangata. O tau maua maila ne melo whetua i kame kiki le o kima. Kua e lunga kima alu ka vale, lua kua o bewaya, laua kalangua mai kima le ngari. And then he prayed over that man. So, pēa mo whea, okay, pole pēa ka kano ai le malolo se mai. You know, e pule le tua, e pule le tua i le taimi wha malolo tangata. Au whai e te whalele wha pēa, don't ever put yourself down when something is not happening. Onke pole, e le kula fo ia oile tua. E le whamaina fo e Yesu oile mo tangata. Vangana, wa e whaia me folele le fia iloa. Be careful. E awana I dei whapeo, lewa I me kangaka le ke alu.
No, ye fire le me folele confidence because you search for the anointing. You read the word and you understand and you obey God. Ye fire maloloa o oe ole tangata e te tatalo o oe ole tangata e whai tautu spaia o oe ole tangata e te malama i le anganga o le tua e mana tua o tangata e taita i le anganga le tua. He is the son of God. He is the daughter of God. O ilato ume taita ina le anganga o whanau o watali ia o le tua. So o te alu te whai le mea lea e au noa ma se tūlanga whai e te lata e te pipii e te saili ia whai keke ka kou le whai ngol mela. But anyway e pe ngau whai aku o le ala o lo kali ila le walo kau o lo kali kima is kame kiki le ngofu lala e la walu le conference is kame wa makangele le conference ale Victory Life church le makangele. So lala and way kima. So I'm very happy and I thank God of bringing this this kid inside my house and let him stay pe ofa ya is kemo ke vai ko po le kakalo ka mediki e anga pongi o fa ko so breakfast e algo ilo afa make no pastor I'm not eating until 6 kala le ka malo fa make. So I'm very pleased pero vai to o le mafali e o to tele tanga tau no foi tele ai ngo ma maia no foi mafale. So o tele tai o ai tanga tai la to te tawia mai maua. We never look at these people to pay something or to give us something, but we always wait for God because God will reward us. O le tua na te tawia maua e peno fai atu tato tele iloa ia tangata e awina mai le tua. But this is how we can understand people that God brings into our lives, because we have that spirit of discerning spirit. And plus, the talo letua, I don't know this guy, but Father, please, if this person is from you, allow me to bring him into my house. Allow me to buy a lunch for him. Allow me to give him some water, and for him to bless me. So ole tūlanga nā whole le peona whai atu. O mea le te tupu ilo wolanga. O mea whai o leo te whaia. Leo te tamu whai te whasoai. E whamanuia ele atua i ate oi. E te loa le tele whamanianga le tua. Ele o tupe. A o te wa ai na o tupe e loa i ele o whamanuia le atua i ate oi. A o te whatali se ilonga I mo tupe na whapera whaftai le tua whamanianga. Te lo o te tatalo le tua ina I a mai le tua e te au lea. Le mawhau tonu. A mai e te au le poto. Ina e mawhaiono o tautala. Ina e mawhaiono o talanoa. Ina e mawhaiono o malama le upu ma o loa. Ia mea o mo te whaia. So, e lea le tele o tupe tātou te ilo ai tau tatala. E lea le tele o au tupe pe fia afe, fia mirionga iau kupenga iei. O ngā oko meke ila i lea ona e poto. Pe oko meke ila i lea ona e le leilau launga. Misia tātou ia whaiwhiau ma tātou ia. O whamnianga lea tua tātou te maua. Ona o tātou walo lofa. Le mele tau le. We honor people. We love people. And we help people. Wai whapena whai ona whai mai e tangata I a te oi. Whai mai tangata I a te oi. O isi taimi e le mwhai e ona tātou whatino ni si mea a te ua maua mai le si tangata. So o lau tala noana ia. Kaiska ko pese Yeah. Okay mai oi. Ole las farele nei. Ole manai I la mela. Let me share you this
The other story of mine, e mawhai ei ona o maua le poto. O isi taimi o whaitau tuspa ia o te maua le poto ia mai le angang. I la wia ia sai, o isi taimi, o te maua le poto mai isi tangata. Other people, they talk and they share me something. Ele ngata o se upu mai le tuspa ia. O se mea fo i ngā lato o ina ma lato researching. O au la e ia o connection i isi whaiwhi au Israel. E lengi rapai. Ai o whaiwhi au Israel o lei nei. But they are Pentecost people. E tari tonu la ia Yesu. O ia leno tala noa mo mua tu foilele o telo isi Israelu la tau tele o talia Yesu. So the other Jewish, they still waiting for their Messiah. But o to tele a ia yutai a putangata Israel wa la tau talia Yesu. Ai o le whauina ia po le tate langona ina ia le malosi o le upo le tua e mawhaina la tau shea mai o las wharile la. E whaile ma kofe ma lesi whaiwhi au Israel. He's a doctor. E mawale le doctor. Ska malola lea. Le ngake o e ianga maka upu foile le mai le the Jewish perspective view I kokongor kuspa ia. E mawhai e una, well, whatever I can say, it's all about from the Bible and how he understand and interpret the Bible and according to the Jewish culture and their tradition and the way they believe in Jesus and the way that some other Jews they don't believe in Jesus. So olelai lomale ma kofi. Ai telem ta upu ia o te fia mala malama atili ai. E mawhai ono ofisili e si whaiwhi au lea. Ai, ole me malia fwoi. E le ngatala si whaiwhi au ia. A le text mai fwoi isi whaiwhi au Israelu. Wa maua le mako connection. E ile mena o waluai na maua le mako connection. O le fwoi e man na o fwoi lea e miti a tea. So, here's the thing. O tātou, e ile mea lofa lea tātou Samoa. Le tātou te tau aveina. Ava ai mai e isi tangata o isi atunu ia tātou. They can read us from the other way that blesses their mind and their heart. E whamangi ngai o la kou ia ma fau ma kou ia loko ile la kou ma ai mai a tātou Samoa. Ile tātou wola whakeu sianu. I le taua veina o le whiau o le tala le lei. O lo mawhai ei ona apalai ei le culture. Le tātou aia ngā nuu folele na tātou wola mai ei. O le whaitau wina i tātou isi tangata. O le whiau o le tala le lei le maua i le connection. Ele o maua se connection i le culture. But because they know us, we are Christian and we are believers. And they want to understand more about us, the Samoan, of how we sing, of how we pray, and how we praise. E se lale mai tau ma le whai tau mai a tangata mai a tātou. E se foi le tātou ia whai tau atu isi tangata. So peono whai atu, tele ia o whai whiau, mai so se atunu, tele ia. I always try to be quiet. You know, whatever I know, I just, hold my tongue and open my ears. Pero vetu, tasina wala o te mawele poto. Ele o se me fole ta walu fole. But it can be share my se fai au ya oi. Ese foi la oi e whanongo. Ele si fai au Samoa. Kako isi kai. Kako ke manga o ai siri aku kako poko ngai lo isi fai. Kako ke manga o ai fai lo aku kako poko isi fai
o ka fufifi au kele me poko koe te le whaunga. O ngā kako kam whai ala i le whai lo atu tātou tangata. That we know more than them. Ia, i leo whaiwhia umma. That's me. A walunga ia o whaiwhia. O ki kaure karangoa. Pore ane mea le subject, le karangoa me whaiwhia. Kusapo ki e whaalonga fole le lai kau misinterpret le kau misi ale le le ke o fai e ngase se le ke o fai e pelo ne ke nanga foi e pe o fai aku ta ua tele le mele a fule le o lo fa longo le nganga pa ia ma ia maua le nganga fule le loto mo lalu ia mafai ona Italia ai le fa pe o le tala no meltanga tala sem ta pu se ona tango le sapu ai ia loa sapu me tana sapu release me awange a maua lo se time ni o fa pe atu nga pa ia so soangi lo skamala ia la malemo ai o le vayangiela la se say but you're bringing up in a way that very respectful mawhai ona nei loa o whewhi au le tanu ai. So o pena whai atu, I am so pleased of how I connected to people. E pena o whai aku pe o whewhi au ia. O se whamalo si fwoi ma se tala noa ina ia atonu sosoni singata. Ia awane i o tātou whai atu tangata, o tātou o whai whiau, ia o tātou loa umere upu. O tātou malamalama ili tuspa ia ato toa. Whanau noa ia la matamata mala wai atu lunga le Facebook, pēa o ina whailes whai whiau, les whai whiau. Pēa o ina whulele e la unga les whai whiau e whaasao le mele na a la unga les whai whiau. Ia ona maolo le tonga feo pe wa fina wai po wa debate ile upu. Ia, toi fai tau le tuspa ia polar tala tuspa ia ile natu langa. E pe ia tau ia. I always try to know what I know. And I always talk about things that I know. Wa fosila kakalangoa ngi mea kakeleilua. O le ala le winga le ala le mena ta o pepelo o kamo fai e loangi mea ke kele fole le nge fa longo mai kangaka maka kia ngaka le aso le ko finga ka me ye ka mo me ngaka le aso ai kui fonga fa makwai ya e fai ke la ka ko e te wata to tango fitu uni me ta o le his me fa fete foi le ya ai ele nakala nga to asai le tua ia ai matua leanga ne te wa fa vai vai sia nga amen hallelujah yeah, praise the Lord. Ole ya se tala no atu le nei tu la le fiafi o te tonu foi pe no fai atu e nga sa tata no atu fa pera ele mta pule le tosila efeso no na o tital noai le la fai tau atu e titango fikai fo lo ma fa pole ala wingo pole ala wingo le onga ole upule ta ole malama the light. I love this word langa some people when they interpret the Bible ele upule malama fa pele le malama pele modi ya ai esele malama na tanno ai mai le efeso limba ele fai upo ese fulfa e na fai mai o mele o fai mai ya la ia oe e moe na ma e tu la i mai e wot ona fa malama mai lea o ke riso ia te oe e va palangi awake o sleeper. Rise up from the dead, and Christ will give you light. Christ will give you light. Ole ngai mangai ole
le upu le light le ta ua mai ole quotation mai me le tusi Isaia mai le tusi Isaia uno se furu na tal no ia Isaia le malama ia bale furu iva so ole wingo le malama lea ia ole malama e mafai ona a malama me tato mafau ole meta ole law understanding or can be a knowledge in the other translations ai ina ia fapena ona ola ile tangata le o moe o iala hala i tangata le o moe ma ola i tangata le woti wa ile ole moe na ta o mena ia o tangata wa le ise malama wa out of light ia pe a fa pe fu ile fa tu se tangata woti dongo winga wa le ise ola someone who is running out of knowledge, out of light, or out of life. Wa moe, wa oti, wa pongsa. So, e au ngā ilana mamlama. O le mana ia ia lam tāpura, but I don't think I have time to share or to talk to you about this verse from the book of Ephesians 5. Maybe next week. Yeah, are you okay? O mai oi. Ia, ai peno fai atu. Ai ase mea e au ngā I lau whafafonga, take it. Ai a whapea e leise mea ele ise mea mangaia ia whamamole whamangalo au, but release. Ia ai ia le tua, ia le tua o le ia tātou te mauale mauale fia ia mese ia o tātou ia vāwhenga ia le whasoaina maritala noaina le upo le tua. Whawhai tele la tau, to tele tātou ia mafuta mai. Ia me se foi la tau lo ko mingi mai. Thank you for your participation in our conversation. We love it to tele tala no mai, but of course you are with me. Ma whapena ona tātou mafau Amen. Yeah, I whakakai le tua. Ia tua pina whai atu. Ia ua le mosanga noa e tanoa tua le mta apule na ufai tawina atu matusi a Efeso I lima. Ia I le whai upuna sima wha. Ia masalo. Ia e mose lao te tala noa atu ai. I le upune o le light, o le malama. O le mangai I o upuna o le malama. Lafi me whesalamo o fionga o le malama, o le sulu. The sulu yo vai, malama yo wala. So you talk, Jesus says you are the light, light of the world. And when you think about the creation, yo le alimena mo mua fai le tua, mo mua fai le tua le malama. So the Bible talks about this light, and it's very, very powerful of the way, if we understand it and we receive it, the light, ia ona e loa la ia lea le malama leo te whai atu ai. Le malama lea mwhaina I loa mai o e tangata. A le whai e te nofo le malama e loa o e tangata. A e nofo pongsa e le loa mai o e tangata. No winga nae pongsa lo ulama. So maybe next week I will talk about this and ate talo I le whapenau na mo pele malosi male. So alofa tele atu pasta fia malo lava se fua I la sunga leo ona le tua ia malo whawhitai lava I lo mafuta mai ia whawhitai fui ia whaiuna e whawhifonga mai ia ise leo aloa tali ia o umi tausanga ia au lea lava e whainga wenga le tua mtu mau le tua whawhitai lo te tano mai ia ia le ia se mea e sili atu nei lo le hawhitai tele lo sunga le whawhengainga whienu sila ia mo le mafuta mai alofa tele atu mo oea mese le whatua ia speta ia male kalesia me whanau ia tātou whiloa I pea tau sili la whaele whawhitai lava mo lo mafuta mai le lua tau le alo whawhitai tele lava whai
Hey, Prasad. Are you a Samoa? Prasad is maybe an Indian name. But anyway, thank you for joining in and thank you for your time. And I hope you understand and you receive the word that I was talking about. So, but anyway, te loa o Samoa faith. So, thank you for joining in and vi lava le tua penina motusanga fafte le lava lautala Tokuma. Tokuma sounds familiar. This last name, lofa tele atu mo oe vai moana leota. Totele tatou mafuta mai o te whamanui atu atu tau. Ma whafta atu lo mafuta mai tatou poklame. Te pola nuu whaftai, thank you so much. Wo mai tatou poklame. Watu loa te amale tu la. Piona whai atu e tasi ale tu la mwhaino tala noa ai. Mwhaino whatanu ina tatou poklame. Ai vi le tua. Vi lava le tua. Ai whamanui atu manuia tele whaman. Malolonga ne fiafi. Ai ola le nei au ona whatawha. Ele lofa maleanga le lei o le tua. Amen. Hallelujah.